Prilika da upoznate grad Novi Sad u virtualnom svetu pruža video igrica OMSI koja je zaživela 2011. godine. Svi korisnici mogu da se oprobaju u vožnji gradskih, prigradskih autobusa novosadskih ulica. Igra daje priliku svim zainteresovanima da se stave u ulogu vozača gradskog autobusa i da se upoznaju sa svim problemima sa kojima se oni susreću. To je dobra stvar za eventualne buduće mlade vozače koji imaju tu ambiciju i tu želju da se tim poslom bave, da vide kako to izgleda. Dobra stvar je što može konkretno da se upozna kompletan veći deo grada, gradskih linija, kako gradskih, tako određen deo prigradskih linija, time što su kompletne ulice urađene u realnom 3D prikazu. Znači sve što vas okružuje, sve što okružuje gradski autobus, dok vozi tim ulicama možete vidjeti i u samoj simulaciji. Podršku za zvuk i fotografije je pružilo javno gradsko saobraćajno preduzeće kako bi u igrici bio prikazan veći deo Novog Sada, uključujući 15 autobuskih linija. Da bi preneo kompletnu mapu i kompletan 3D prikaz, ja sam morao da savladam i 3D modelovanje i eventualno skriptovanje i Photoshop i tako dalje, da bi to sve bilo prikazano verno, jer bitno je da onaj ko vozi, ko koristi tu igru prepozna da je to bulevar Cara Dušana, koja je to ulica već gde prolazi autobus. Novi Sad je u igrici prikazan toliko realno da se ne razlikuje previše od stvarnosti. Preuzimanje dodatka video igre je besplatno, a preduslov je posjedovanje video igrice OMSI 2.